Encwadzini yaJohane 8 verse 31 na 32, Jesu ukhuluma nemaJuda, ngithi ukhuluma nemuntu losakholwe nguye. Ngazi ukuthi isinyathelo lesikhulu lasifuna koJesu ngetulu kwekuphakamisa sandla, ngetulu kwemthandazo wekuphenduka yinkululeko. Uthi nitawulata liqiniso litawunikhulula. Liqiniso litawuphelelisa sinqumo losithethe, uve inkululeko ngelikusasa lakho, uve inkululeko ngempilo yakho nyalo. Encwadzini yaDuteronomi sithola tintfo letibangela abantu labanye bathi bakholwa Nkosi yami kakhulu, kepha babe babophekile. Tintfo labanye bebadenda nemikhuba kumbe lesengakaphumi nasempilweni yabo leyenda lo muntu abe sigcila lesikholwako. KuDuteronomy 18 kunetexwayiso lapho verse 9, nase ningena kuleli verse makathe uNkulunkulu wenu lanipha lona, ningacali nifunze kulingisa imikhuba lenengekako yaletiveta lapho. Kubete emkhatsini wenu lo yawutholakala nikela ngendodzana noma ngendodzakati yakhe ngekuyengcisa emlilweni. Yebo, lokho kulula, labanye kumbe vele kulula ukuthi singakwendi lokhu, kepha akhona emakholwa lanemlanjwana nekwetayela nathi tintfo letilandzelako. Kubete lobhulako noma losangoma. Bantu bayatsandza kubhula, kuphengula, kuhlola noma kuyafanana yini, kuhlola ngetintfo letifihlakele ngelikusasa lakhe. Le nyanga yami ishone, lo mnyaka wami ushone, likusasa lami lingiphatheleni, tintfo ngathi atingilungeli, engabe kumele ngendeni, bese lo muntu uyaconsulta. Liyachubeka livesi lithi noma lohumusha tigameko, angenele buthi, nome alumbe, nome wemimoya lemibi. EsiNgisini lize likhulume ngema-spiritists, likhuluma ngabo practice of divination, sorcery, who engages with witchcraft or cast spells or mediums or spiritists, or consult the dead. Lapha phela uyamangala ngoba sesaba nabo TV sebayakuxhumanisa abantu, uhleti ushaya licingo, bakuxhumanise nabo andi wakho, bakuxhumanise nesihlobo sakho, bakutshele ukuthi sibonani ngawe, sikubona kuphi, sibona kwentekani, yekela lo msebenzi lo, yekela le bhizinisi, yekela lo muntu lona ungamgani ngoba kutawuba nje kube nje. Baningi bantfu ngenxa yekuconsulta, yekuhlola tintfo letifihlakele, bahleti lamhlaba bophekile. Bathi lo munye washonelwa ngumntwana wakhe labe kamtsandza kakhulu, lo make sithombe sakhe wasibeka lapha, ahlakhuluma nazodwa wakhe, ngiyabekisa ngalelo gama, ahlakhuluma nazodwa wakhe, awu zodwa wami, kwagcina la khaya sekunemoya lebewuhle nje uvusha la endlini. Kungatiwa ukuthi moya uchamukaphi ngoba ngaphandle kuthulile, emafasitelo avaliwe. Kuhle kuba nesihushu la ngekhathi. Lo make wakhuluma nalo muntu lo phasi, kwaze lo mubi wathola lithuba, ngoba iBhayibheli lithi ningamniki isathane indzawo, uyalifuna sathane lithuba. Mangabe utsandza kuconsulta, ukhuluma nalabaphasi, nanoma ngayiphi indlela, utakhela kubopheka, kuletha tibopho, kulethe kwesaba. Ngoba lokunye mawuyawuconsulta uhlole ngelikusasa lakho, kugcina kunetindzawo longahambi kuto, kugcina kunebantu longabakhulumisi, kugcina kunemali longeva nanebumnanzi bayo. Uthi Jesu nitawulata liqiniso litawunikhulula. Ngeke liqiniso ulati ungakalisukumeli, ungakalifuni.
ake nje uthole inkululeko yekucala nje ngca. Inkululeko lekumele uyithole yenkululeko yekufuna liciniso. Tihluphe mntwana sekhaya ngekufuna liciniso. Awudzingi kumbe nekuthi ungaya eBible school mangabe uyakhona, praise God, but ake ulingise indluzela yomele mande emifula, umphefumulo wakho womele kutfola liciniso. Mawungenela indlela yekuconsulta yekufuna tintfo ngelikusasa lakho, utibeka ngaphasi kwe-authority yaSathane, ngephasi kwemagunya aSathane, ngoba utakunika abantu tithunywa takhe leti takutshela ngelikusasa lakho. Uthi Jesu tibeke ngephasi kwebuholi bamoya longcwele, ngoba moya longcwele uyatembula tintfo, kepha umbula tintfo ngelutsandvo lwaNkulunkulu, ube ngilovikelekile. Ungabi ngilokhatsateke kakhulu ngelikusasa uze uyawufuna kubantfu labete moya waNkulunkulu, noma abantu labatithunywa taSathane labeta njengemvu kepha ngephakathi batimbisi letihahako. Hamba ucaphele mntwana sekhaya, letinto leti sinengiso uNkulunkulu banekhashane nato. Yenda sivumo lamhla kumbe sekunetifungo lotendile ngenxa yekufa emimoyeni ngelikusasa lakho, ngenyanga yakho, kumbe sekunetifungo lotendile, kumele kuthi ucele uthi Nkosi Jesu, ngicela ungihlambulule ngengati yakho kunembeza wami etifungweni lesetingibangele kwesaba. Amen. Inkululeko ayibe ngeyakho. Amen.